Yulia. Yulia. Bintang. Bintang. 11. 11 tahun. Yang satu lagi berapa? 11. Kupancongking dari Kupancongking Village. Nomor 2 lagi? Kopenjongking. The same village. Oh, yang satu lagi? Nenek. Ibu, bapak? Kerja. Oh, it is father and mother as well. Sepeda. Pakai sepeda motor, skuter, sama? Jalan Skuter. kaki. This is just walk from the village. Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Kalau di rumah? Bahasa Jawa. In school here bahasa Indonesian, but in Java. Oh, yes, sama, adik juga sama. Kalau di sekolah bahasa di sekolah bahasa Jawa, di rumah Bahasa Jawa. Jawa, the same. At home the same, Jawa or Java. Apa? Badminton. Badminton. Terus dulu ya. Sepak bola, football. Susu coklat atau putih. Putih. The white milk, this one. Yang satu lagi coklat. Kucing. Cat. Jing yang ada satu Kucing. Sam. Cat. Pernah. Yes, Sam. Lihat satu lagi. Pernah. Yes. Polisi. The police. Polisi. That's it. Thank you so much. Terima kasih. Oke, terima kasih, Hade. Terima kasih.